Jotono sari kaham. Ang tasingo Facebook live kisah hakia haimani aro network thikai mayani bagai disconnected ungta tango abon bagai tau ang recording khaya aba upload khai risena hinai ang recording khaya abong kha kasia just short kasia information norong ni bagai जों covid manja khangkeno mane kirinani mane kok gरै tom hinke जों borongni je rules and regulation no जों follow khai je doctor instruction khayo ba haike जों bithi rong no sa khangke aba hami thango ang actually sanani nei musungmani hingke 25th of thane mas ni april ang corona manja kha manjak gulo tini by 14 din kawai 8 tarik May hinggang kay tini ani complete ka quarantine domani isolate but borok sawo te observation self observation te sapta kaisa jeng najin sama bagai ang nokhorja ko angkai jotoni je anusobanai rongno jotono ang hambai maya paru papilia tai je ani bagai suriwui tongne rongno bo belekena hambai angkai kaisa rongno sanamu sumakaya bahasi जों covid जों manjagoni baikai saimana thangang जों symptom sini soriwo kobangma phayo tabogrom di baksani ke kongrayenggo baksani ke lumu bokrok sawo baksani ke sak sakurbo ani ke sak sakurwoi ba ani sak ekdom icha korei samung khainani ba কোনো খাইপন আরাম নাঙ্গিয়া একদম বোঝাক মা খাইকে শাক সাই দङ আবন বাগে আং গংকে ওয়ান সুকাবো কোনো কাইসা করোনা রনো ইনফেক্টেড দङ খানা হनै ওয়ান সুই আং টেস্টিং খাইজাকা হসপিটাল थांगे टेस्टिं खाइनामने पॉजिटिव फाइ माने यागुलो आं डॉक्टर गानो एडवाइस खाइया बाहायके बिथि रंनो जानानि बा मको बाहायके फॉलो अप खाइ डेली न तंगनानि abo hangke borok steam water rok khaji rok saka gargal rok khaji hini saka tai borok ni bithi rok no time mote chadi ni borok saka kai tab to recover angka angkai borok sau self test observation bai sapta kaise tongni saka angkai sanamo somaka wa haise जों tabuk covid ni somoyo जों jesuk mansak फाताराव थांयावै फाताराव नखायावै तङै मान खांखाना जों जावन हनै वानसो तमनि हिंके जों असय एरें नांयावै जों बाजाराव थांगै बरक रबै मालाय गैदारिं खायै कक सालाय बाजार जागाराव अबखुदा चिनि कोरोना बा चिनि कोविड टेबो स्प्रेड तंनानि चान्सेस गोबां तमनि हिंके जे बरक कोविड मानजाक नंबै मालाय खांके निनि सरि हाबतांके बानिनि नों इफेक्टेड नों थांगा ते खरकसन नों थाङै मालायके ते खरकसन इ थांबिरु जेमन फर द एग्जांपल ताबु मानदायनो बरक फाइका जिरायना बाजाराव खमलुं बरक बथांगो जिरायना बाजाराव चम्पनगन बथांगो जिरायना बाजाराव ओंखाय नों बथांगा जिरायना बाजाराव ओंखाय जे खरकसा ककनि कक मानदायनि फाना मानजाक फायै नोंबै मालायखा नोंबै मालाय मा यागुलो ते खरकसा बाय नों मालाय जावखा ओंखाय ओ जे मानदाय जे मानजाक आबो निन सरि हापका निन सरि नि ते खरकसा नर नों ताबुक आबो सलय मानो ओंखाय आबो बरक ते खरकसा नर थाङै ते खरकसा सलय मानो ओंखाय आबो हान बागै जों जेसक मानसाक जों नगो तंखांखनो साकोगो ताबु गभर्नमेन्ट रक हरनि 10 जरा 10 तानसिम कर्फ्यू रमानि ताबुक तो तेसा ना बसकांगा गुरखा सारिकनि 6 ता खांखनो कोरोना नि कर्फ्यू रजाक 144 सेक्शन ओंखाय आबन बागै आं जतन कयनामो सम जेसक मानसक नरक नखया तंखायना जानाय जों गभर्नमेन्ट नि प्रॉफिट नि बागै आबो चिनि सेल्फ प्रॉफिट नि बागैसो जों नखया तंमाखान जाव जों साप्ताहो आगे जों नांखांके आगे तो 5-6 दिन जों साप्ता डेली फन जों नखरै दं कुन दिन बात करि जों ताबुक नांखांके साप्तानि जों लिस्ट खायो 1 दिन बा 2 दिन रक नखरनानि आबो हायरक नायदि नों 3 दिन बा 4 दिननि जे सामुं मानि नांमानि नों लिस्ट खाय नों बाजाराव थांखा वाइसे फैनो पाइतो बुदि
bazaro waisa thanga kan nini sapto choli manager aba haike baituk hangke nung jesik thangya tongoi mano borok bai malaya tongmano amsuk nini bo safety bo sak bongo tai nini family ni je nini ama babu banin charai rok banin bi busa je jo tongnai rok bo safety ngu gabon bagai jotono no kaisa sana musungo je kuno ngin choriwa luma sakpan haikya ba sori rubai kya kongrai rogungu ba sakur bo bahai rogung khangke covid test kajak nadi covid test kajak na aba to kuno as problem ya just nini bukungo kaisa ongko tula bai sorawui abono borok nini kungtui no tiklai abo testing kito borok rubo ruman jagulo abo report login mano nung 10 hoite 15 minit ba nasika kan no semen thango ambagin jeng jese precaution khemano abot no chini chakogo than nung tabuk ang lunggatho doctor thanani ba ang bokrok sakatho ang doctor thanani amte hini tongkhangka abo sung bari sorirok bari thanani chances dong gabon sesekang jeng je puru puya ungya sinsakan no jeng precaution khemang khangka abo chin bagai belakeno chakogo abon bagai angka kayo norok ani je short message by norok bujuan ni norok bujiya rok tongka kan norok anu ani tolawo comment kaji ang norok no reply nani saito bana corona manjake babahing engkai corona ekta abo joton se spread virus abo nga kaisa borok nite khoroksan borok norok thangai infected engkai abo asuk nini je sakni soriwo tekunu samung khanya ni icha kare aba hairo khai no khibo komjor khai khibo amno nung judi no bono ni hoite nung basina ni hingkangke jeng puila ni simna precaution khanya nangnai a precaution hingkangke norok sob somoi hand sanitizer use khaji tai mask use khaji ni personal hand sanitizer sob somoi logi tondi je jaga pon nung thang kai komse kom 1 meter pon distance borok bai kisa hasali tongdi borok bai ta nang lagi tai nogo phaikeng kano tui tukoi nini je phatorori kan haimaro no abono alada kai suikhipdi angkai abo te kaisa ongko joton se nangkuk mani hingkangke jeng bazarogo thangkangke jeng buini bwskango ta hasudi ba bui haisumani ate hai crowd jaga ro ta tongdi jate ninro infected ngena bagai sobsomoi mask no thuknani abo nagi jeng baksa hanu police ro romo lama ro mask thukjagi ro khani actually abo chini kaham ni bagai se borok abo awareness ni bagai se borok abo makhayo tamni hingke mask thubi hangangke chini spread nani tebo chances kabang tongma bagai abo mask thubi ko borok romo tai jesuk borok kabangma tongman jaga rogo tongya tongkai sao tai night curfew ni rwmani karon hingkangke jeng borok samung nangya puru hanyo malai lai gobro lai kok salai tonglainani tabuk abo hai somoi kahamya chini jora hamya jeng kisa mana siklainai abon bagai jotono no koyo nogo tongdi nogo tongoi na norongni samung rok je khaji angkai norongni safe ni bagai nogo tongkhangkai no sanai stay at home stay safe thank you jotono no hambai।